Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV makusanda usijoyina. Ngiyabonga kulabo bese basubscribeile. Nawe mangabe uyazi ukuthi sengaka subscribe ngicela bese wenze njalo. Namhlanje sikhuluma ngendaba ethi when days are dark friends are few. Namhlanje sizobe sibheka ukuthi kungani abantu bazithola kuleyo situation leyo sebasho lawo magama wokuthi when days are dark friends are few. Kithi mina kuwe namhlanje idlozi liyakwazi ukuthi lisuse abantu abangekho right empilweni yakho. Idlozi liyakwazi ukuthi likubonise abantu abangekho right empilweni yakho, ngoba yabona maso uzithola ukuleso simo leso sokuthi namhlanje kumnyama kunzima and uwedwa, abangani bakho bakujikele, abangani bakho bathi bona ngeke bakwazi bakusiza, abangani bakho abasabamba amafoni because manje wena so yabadinga, so kuleyo situation leyo enzima. Bafethu nina bogogo, ngithi mina kini namhlanje, yabona idlozi uma lingafuni ngawe liyakwazi ukuchelisa izitha kuwe, futhi idlozi liyakwazi ukuthi lilethe izitha kuwe. Kudependa ukuthi wena une connection engakanani noma enjani nedlozi lakho, ngoba yabona idlozi uma likuflathele yonke into iyabheda. Uma idlozi baliflathelisile kuwe yonke into iyabheda. Bona mangabe wena ubangwa zidalwa, ubangwa idlozi lakubola komalume nedlozi lasekhaya ekini, lokho kuyakwenza ukuthi izinto zakho zivele zibhede, izinto zakho ziyelena nalena, kungabi khona okuhlanganayo. So yabona uma i-connection yakho i-network ibamba kahle between wena nomsamo wakho, between wena nedlozi lakho, izinto zakho ziyakhanya. Awungeni ey'kweletini uma kungamelanga ungene ey'kweletini, awungeni enkingeni uma kungamelanga ungene enkingeni. Into uyibona iseza, into uyibona ebusuku usalele ukuthi kukhona into ezongehlela, ngoba i-network iyabamba. Yabona i-connection eyedlozi nomuntu ophilayo emhlabeni uma ibamba kahle, uma i-clean, izinto zakho ziba clean, abantu bangafunga ukuthi wena uthwele, abantu bangafunga ukuthi wena uyathakatha, abantu bangafunga ukuthi wena uphendulele umsamo, wena uthatha amandla abo bantu, ngoba idlozi lakho uyalenzela yonke into elidinga ukuthi ulenzele yona. Ngoba yabona masuzithola ukuleso simo sokuthi when days are dark friends are few, idlozi masele bacelisile labo bantu labo bese likufaka enkingeni, likubonisa ukuthi yabona wena masokule nkinga le enjengale sefuna ukubona ukuthi abangani bakho ubani ozoba khona eduzane kwakho, then uthola ukuthi akekho obakhona. Bese ke yabona ozovela emobe yilona obona bongamcabanga, lo wena obongacabanga ukuthi lona angavela ukuthi manje sekazokusiza, bese kuvele yena. Kula idlozi sele kwambulela khona ukuthi nangu umuntu oright empilweni yakho, ngoba kuze kube khona lento yokuthi Nkosi yami uNkulunkulu ngicela ungibonise izitha zami. Izitha zakho zikhona eduzane kwakho, and then mangabe ufuna ukubona ukuthi izitha zikhona eduzane kwakho, ngena enkingeni, then uzokwazi ukuthi ubone, because idlozi yabona maselivumile idlozi ukuthi okay mina nawe sizosebenzisana ngale ndlela le, uzobabona. Kodwa akusho ukuthi i-network uma ibamba kahle uyakho nedlozi lakho, izinto zakho zizoloku zikhanya. Kuzoba khona lana kuba mnyama khona, kube khona lana kukhuphukela khona, kube khona lapho kwehlela khona. Kodwa uma i-network ingaleyo ndlela leyo kuzobuye kube right. Kodwa yabona mangekho right i-connection between wena nedlozi lakho, vele uzongena edakeni, uzongena ey'kweletini, uze ube blacklisted, uze ungene kuma-dead reviews, uze ubaleke nama-calls ngapha nangapha. Why? Because umsamo wakho awukho clean, because idlozi lakho whatever problem ofuna ongangena kiyo livele likuyekele lidedele nje vele uze ungene kuleyo problem leyo, ngani? Ngoba i-connection ayikho right. Into engishoyo kuwe namhlanje ukuthi yabona mawungalungisa umsamo wakho, hlambulule idlozi lakho, uzihlambulule wena, uziphathe kahle,
idlozi lakho lizokubhekela leso simo leso sokuthi when there's a dark friends are few, angeke uzithole ukuleso simo leso ngoba kukhona abazodeda, kukhona abazohlehla, idlozi khona elizobahlehlisa liba shift eduzane kwakho lilethe laba aba-right, laba nabo ongalindelanga ukuthi mhlambe bangakusiza usizo ungalithola kubo ngoba la emhlabeni asiphili sodwa, siphila nabantu, kodwa labo bantu labo thina abanye asinawo amandla ukuthi sibone ukuthi umuntu u-right noma umuntu akekho right. Kodwa yabona uma idlozi lakho selivumile ukuthi wena nalo nizosebenzisana, then uzokwazi ukuthi ubabone. Kodwa maselivumile ukuthi wena angeke libe khona eduzane kwakho, maselishilo ukuthi liyachela eduzane kwakho, then izinto zakho zizobheda. Futhi-ke nanoma ngabe liyacheliswa, noma ngabe liyazichelela, noma ngabe liyachelisa, into ezinjalo, idlozi lakho, umsamo wakho uma ungekho right, izinto zakho zizobheda, kakhulukazi uma ubangwa zidalwa, kakhulukazi noma ungaziphathi kahle wena uhambe ulanda into zobumnyama uzifake emzimbeni wakho, liyahamba. Yabona mangabe idlozi liphenduliwe, liyahamba. Yabona mangabe idlozi liyakhala, likhala ngokuthi iniyenzani, liyahamba idlozi. Lungisa idlozi lakho, lungise umsamo wakho, into zakho zizohamba kahle. Ngikhuluma ngamabhizinisi, ibhizinisi lakho lizohamba kahle ibhizinisi lakho. Ngikhuluma mina ngokuthi i-relationship yakho izoba kahle, umshado wakho uzoba muhle, emsebenzini kuzoba kuhle, and then nanoma ngabe kutholakala ama-promotion uzoba promoted, nawe bazokukhetha. Kodwa uma kubheda vele kuzobheda. So sukuma namhlanje, usukume uhambe uyobheka impilo yakho ukuze ulungise i-network ne-connection yedlozi lakho ukuze umsamo wakho ube muhle, ungazozithola kuleso simo sokuthi when days are dark friends are few. Kamovusi Mabunda, umhlaba Mabunda muhle, akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Yabona mangafuna ukulungisa i-connection, mangabe ufuna ukuthola i-IT yomsamo, i-IT yomsamo, then ufonele number 084 972 9634, 084 972 9634. Ngitholakala eGymiston. Thokozani.